Kumaniana thina ya Rũũnjĩ cukuru ya secondary ya Ntũbetwa kĩongo ya primary ya thera nyuma ya kuthima kiria batumagira kuthuka nandi cukuru iji ni lazimikite guchwa ntaira ingi ya kuona Rũũnjĩ rwa gutumagira kuringana na mukarigiti wa bodi ya kurungamira cukuru iji David Mwithali. Kithima kiu kiathukire nkurukia mwaka jumwe juthiri na gitathithwo mwankira nandi ni araugite aritwa nkurukia 800 na kinya arimũ batigiburu batina ntanta ya Rũũnjĩ. Twina mbao lakini na miaka ile kuthuka na tutona tubwitheria ithina tukura twigarwe turita kuthura kuraya na rwi ruria akua batwe Kinyamara gikuga kwaga Rũũnjĩ ikio kirumirite cukuru uchiere ira chienana nkuruki ya angiri chiere cukuru ya Ntũbetwa kĩongo secondary na cukuru ya thera primary ira chiontheire bantu amwe na kithima kirindeni ya cukuru inu no ende kiathukire karibu mianka iri ya kuve kuthira no ende tona muntu omba ukithondeka kinya wethero atongiria ba cukuru ya Ntũbetwa kĩongo ibandikire baro akire thirikari ya kaunti ya Meru bakiromba utethio bakuthondekero akanyamu kathukite kara kwirikana iga chiringi 200,000. Rwenjiro ni former governor Kiraitu Murungi iruthukite nyuma mwaka yumwe na nusu yuthiri bai na ukulukira kwandika barua kinya kiri ofisi ya governor ukulukira kiatetheria bawe ukulukira kiri sub county na ward administrator barua ni yaitere na kini uti response ikiria rio kiri county government ya Meru kithe kasipindire manana kanengiri ingiri rutero imenti yakinya tiania kama na 3 yakinya mbeka 10 ntiramenya itukwenda twelezo ingabana na tetheria bawe baraba ikukitha ati kurita ngui na MCA ntamenya kwina sub county administrator bwana Elia Ikiburu tikumenya nimbi wolelete cukuru ye na manana itikuona utethio na nuicirwiru kubatuko durangabane tukawira utengo batwe atatutethia ibiruru turukura na tutethia ndikate kujambara nana katukura abathina rukire anda twe bacwaru na kija thani batiko na bya kuthambia bagiria ibo ntutu njamalite kwa kwenja rwiru na mbesire jumbo baguru jesu ikura rwe ajibo kubya kinya kioro nikienda rwe thani uni kwa jenda kuthambwa ibendo theru enda batwa murimo ibenda bakwenda rwiru rwa kurua bya kuria wati bora bore kiana bubeto ikwethira bakora thina nyangwa no bekire nya shati nya ntukuisele kwetwa bate kona rwiro kura na iskuru bara bambonde tataira baeta ke asiari baba tairi roi binge bya kore bikolla mamno skuru ikwethirwa rwiro te kona rakoro kurua mapema abakora thina rozi skuru yeto ni boarding yena kwa yaka boarding facility etekwana rwiro kethira rutwe tethira yani bya kora kabithamba chwa cioro kabithamba chwa muntu na wati kumagirone akathamba ana kapa ibenda kuura ngua na kinyabo kuthamba bongwa utharu bongwa na bo kwa wende ewithine nene muno kwithirwa antu bari ngiri na manele na batina roi nkona antu gutethira kubu no ntu no bwa kinyabo mirimo kwiyotokea no ntu teroi na antu bari baba ingi onto bari kubati kuthwa kwino utharu bokwana ende cukuru eno ya Ntũbetwa kĩongo irikenera utethio bwa mukabwa urane batiri wa kanisa ya Katholiki wa Ntũbetwa kĩongo uretegiritie ati kithima giake igikujwe Rũũnjĩ kuma kithimani giku kwirwa cukuru eno nikenda arita bathina mbe na kuona Rũũnjĩ rwatumira bathiria kithangiko kiraba ukurukira Father Musungu ni bwea nonto bwa witigiria cukuru ya Kĩongo ubakundia rui yani kikiria rio mboao igunda cia mboao ingirui ibwa Father Musungu ibi byotumite tuthatũria tusubaba isi kwenjoka rui tukwira batire ne boboya bokubo kyao akona ne boya atukundia rui atukundia rwa mboao yake private rwete kuo na mboao ere wo kwenge ithukie na miaka eleriu tubura tumba kwira ngabana ni oleli na cukuru ni bati kuthwere first priority no ntoni yo ina nto baingina ni amo bari ko ni abati kuolia nto kwa mbere rwiru ka rurombi kwe batire wasana kija batire Mulungu amutethie atethie batire Bruno ndogi buro cukuru yetu kya weru kendi kuma Ntũbetwa kĩongo Gebe North Betan class Chabare.